Hey people, welcome to Rubavu Real Estate again as usual. Nibisanzwe ni Josiane guturuka muri Rubavu Buying Sale Limited twagarutse na none. Hano turi mu karere ka Rubavu mu Rugerero, ngira ngo murabona ko ndi ku muhanda wa kaburimbo. Hano tubazaniye rero ubutaka bunini cyane bufite metero kare ingana n'ibihumbi 5,500. Ngira ngo na ahantu heza, murabona ko ari ku muhanda wa kaburimbo, umuhanda principal. Ahantu rero twatangira miliyoni 160 zonyine. Ni ahantu hanini, ubutaka bunini buhinzemo igitoki, ni ahantu hakorera projet zitandukanye, wahakorera imishinga itandukanye. Iyo wawe wifuza ko ni ahantu hanini cyane, imishinga yose watekereza kuhakorera byakunda. Kandi transport ni ibintu byoroshye, ngira ngo murabona ko naturutse ku muhanda. Ubutaka ni bunini cyane rero, kuri miliyoni zawe 160, ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mitasiyo. Duhamagare mu bambere kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se kuri ekara. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, kuri TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, amazina namwe ndetse no kuri LinkedIn dukoresha Rubavu Real Estate. Ushaka kuhareba ku buryo burambuye, genda kuri YouTube wandikemo Rubavu Real Estate, uraza kuhareba uko hangana. Rubavu Buying Sale Limited, your trusted real estate partner, we always here.